titiang puniki ngangganin keluarga Inyoman Parde puniki ngatur sumaning manah majang ring Dinas Kebudayaan Provinsi Bali punika daler tim penyuluh bahasa Bali Kabupaten Gianyar sane mangkin rihane mangkin sampun presida ledang tedun iki ring pekeluargaan titiang gubandi pacang meresik utawi mersihan lontar-lontar sane wenten ling keluargaan titiang. Titiang puniki secara pribadi puniki menyambut positif ini kawentenan puniki program sekali puniki dadosne titiang muning ini kawentenan lontar-lontar sane wenten keluargaan titiang turmaning titiang muning ini kawigunan lontare punika dadosne titiang puniki lumugi puniki program sekali puniki manasida kelanduran kewekasan iki wandah pinaka aset puniki ing generasi sane jagi pacang lawuh. Ini wandah sapunika titiang malih pisan atus mana-mana majang ring Dinas Kebudayaan Provinsi Bali punika daler tim penyuluh bahasa Bali Kodangnya sane sampun ledang tedung dengan makin. Inggih asam punika titiang atur putih atur pamasanti. Om Santi Santi.